E kublaya pi warok ki perlok ki wasnyau suk wow up yi ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to kawi ni ki kubor ko wada klan bha upor hakiran san social media kam waman kate wei kani ka kubor to ka kubor wasnyau ma ka kubor wasnyau si wacha ban kawi ka kari hadin wa or khandau hakachnong rangain wa em hau sarok ba wow lai na pan or sla chadau ki Hawa kamte kat won ngut ki bru wa manso wei kat won ngut ki bru wa yap te ton ap iya gani ko khubor hadu wa kut khanang wa yo tip iya wa sakhet te chwa wo sdang i chiki khubor ladam pu mu de phu subscribe your new channels nya ba ye subscribe wei ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho phu yo yiki khubor wa thame te ton sdang i chiki khubor Iwin ijia iwada klan bha upor hakiran san social media kam waman kate iwaman ijia wasnyau si ijia wasnyau ma iwada penpa yang create yaki wapon iwada jia is khasi hills hey wada cha ban kawi kakari haki moba mosan hadin wa or ikhandau ha ibenta yong kachnong rangain wa em ha usarok ba wo lai na chlong chadau ki iwada khang sin don les bak yauni usarok Ini ijia to iwada jian nin kasngi ka khatso tarik ubna waso arhaja arpaule hei por janmet ha ibenta wadang chna sarok ki ha kachnong rangain wei da mr tali ki kari wacha kta ha ini ijia wei kini ki kari damat ki ini ijia hei por wadang lai luti ki na ite ithau wei heite wad ipor or sendet ulom dep te ban u yakawi ka kari kat wasakawi won ka kari bolero rong stem ka walai na ro da to mo ko heki benta wa pher wei da nyon da kho rong ko le ha ibenta wana lai Kat wasakawi won kakari de cha ban ko we de subajur wa mr ngut ki bru wa chong hapo kani kakari tang wakate lem pu yiu ong tikna bo yiu em palat ar ngut le nei ba hadu katem pu em uchem ye ki bru kat wom pu yi usai ye kani kakari kat wa kakari de cha ra lang ko ha ikhandau we de cha ban ko le ha ki mu ba mu san we em hile ki wanut wo ong tikna he ye to wakat won ngut ki bru wa em ne chong hapo kani kakari wa cha ban Tang wada subajor he wem arngut ki bro wei kat wampu em uchem ne kat wampu em uye usaye kani ka kari na po khandau da subajor wa ki bro wa em hapo kani ka kari le da khlat no ki haini ijia kani ka kari wa cha ban to ko wa em ye registration number ML05T nyau phra khande ar wei da subajor ki wa to ka yong u he chnong ka chnong wa langkhat Hey to wan waki jingkali wa uni wa he chnong emune hapo kani ka kari mpuye ki upentikna hado kate kat wampuye usaye ka kari we kat wampu chem le ki bro nei liang usambot menteri rangba ka jilla uba preston tansong dalahir uche ini itha wajia kamni ne kasngi ka khatsan tarik ubna waso arhaja arpaule yolai pai bnia bhaye ni ithau we ye ini iwachia we nei liang yong oda ong uwakam waman kate iwakong san tamto kamon ule yo yikimet yong ki wadayap nei te won yo pan khoj we yo prakhat wan dewi wakamon ule yauni usarok Da ong cho wadau khud uduki bru wastat neki expert yo pure bnia bhaya uni ulom nei bha uni ulom to wada o neki por chekipor we sei wada jan poi kaliyor we da ong ule wa heyato wa ini iwajia dau e da ka FIR we dau register da ka case we ka an ulai ko chakhmat yo le ye wa emkam kamte ukre chitom chwaki wa kamon ule yo usai ki medyap neite won yo pure bnia ya uni ulom neite won yo prakhat wa kamon ule heyato wa uni ulom we heyato wa uni usarok